Hello, perang sekan dengan saksi tal pa video na dalda simona update mong sa mo yan mija batang ban salango ang ungo bosta yan bajing duba grass epan school building no kusako also baring men out sa mo yan na simang nya yan building kusako also ani ko ra simang na taman mo yan ayaw man perkepunga building kusako wal suai udaknya jabor sui galena mo jabor sui galena nyaganya building khosakor jablong ko suwa baisas ba bil nokko kamnang kamgen chimode namjo chimmo taw naman kamjani mensa kamgen chimode blongin namja chim bosta jabor sui udaknya wa jabor suwa building kosak suwa khadna bas kam lama building kosak kon jabol angko tanji suwa ta mandirang de jelma nok khaminga wal khaminga building kosak kon ni chagrum mini to kachmo ibong wal khamja niba building kosak kora jabol bangani men wa jabol ko tani sus khayam ni me ko na simana ya kora banya building kosak ko jol yang nyana teman kan ha cinta o jol building kosak ko nyana mo padik dakka kam bibinya ma so bibiya mo mon yang na chai School wa kami ko sa ko. Masuk kuat sama? Hah? Gabung puasa. Gabung puasa. School wa kami ko sa ko. Masuk kuat sama? Hah? Gabung puasa. Gabung puasa. Dauda simong yan building ko sako alkampon kang na magtaman ha dauda simong video ko simong kang hamo yan ayaw han man perkebunga baicas te mai ba ki jabol soai mo building ko kamna nanggen simong de blong in duk ni sewa chimo yan school no grass apple school no nga bajing do bani sobari ma si jomo na simana video ni clip sako rabinga